Kada se pripremate za put u Kinu, podsvesno očekujete onaj kulturološki šok o kome svi govore. Očekujete hramove, drugačije mirise i tradiciju koja se bori sa modernim vremenom. Ali onog trenutka kada kročite na njihovo tlo, shvatite da vas je sačekalo nešto sasvim drugo. Sačekao vas je tehnološki šok, a ne kulturološki šok. I naravno, to nije šok da vas nešto uplaši, već spoznaja da se budućnost ovdje ne čeka. Ona se već uveliko živi, tiho, lagano, efikasno i reklo bi se gotovo bez ikakvog napora. Moje putovanje kroz ovu zemlju kontrasta vodilo me kroz 5 neverovatnih gradova. Od juga i najmodernijeg grada Shenzhena, zatim Guangzhoua koji je bio prva stanica na putu svile kroz istoriju Kine, zatim išli smo u Chongqing kao i Chengdu, srce Sichuan provincije. I naša prva stanica na ovom putovanju bio je Guangzhou. Tu smo sleteli letom preko Istanbula i to je grad danas sa nekih 19 miliona stanovnika, a kroz istoriju je bio poznati kao kanton, kapija Kine s kojom je Kina trgovala sa svijetom. I kada dolazite iz Europe, grad od 19 miliona stanovnika zvuči kao neprestani stres, gužva, buka, smog. Međutim, u Guangzhouu nas je dočekalo nešto sasvim drugačije. I da, grad jeste miks tradicionalnog i modernog. Prolazite kroz kvartove za koje vidite da su stari i da su preživjeli svašta i ceo put razvoja Kine možete da vidite kroz to putovanje od tih starijih kvartova do modernih kvartova gdje vam stvarno zastane dah. I to nije fraza koju ću da kažem tek onako. Zaista stanete i gledate šta je ovo. I kada to kažem, mislim na dve stvari. Jedna je da je grad gotovo bešuman. U suštini nema buke, nema galame. Iako ima saobraćaja i svega, 90% su električni automobili i zaista nema one buke na koju smo navikli u Beogradu, u Novom Sadu, gdje god. I većim evropskim gradovima naravno. Jednostavno saobraćaj teče, gužve ima, ali buke nema, samim tim i stres je nekako mnogo manji. Druga stvar koja me je fascinirala, koju inače ne bismo povezali sa Kinom kada vidimo one slike gradova sa smogom i ljudi sa maskama na ulici, to je da je u svakoj ulici postoje drvoredi sa jedne i sa druge strane. Ja toliko zelenila u tolikom gradu u životu nisam vidio. I to nije samo Guangzhou, to su i svi ostali gradovi u Kini u kojima sam bio. Znači 5 gradova sam bio i neverovatno je koliko zelenila ima, kako se održava, koliko je to uredno i koliko se pažnje posvećuje tome. To me je stvarno fasciniralo. Ali da se vratimo za trenutak na automobile. Da, to su električni automobili, da, toliko je hajpa oko njih i toliko se priča i u Evropi o njima. Ono što mi je bilo zanimljivo je da 90% tih automobila su mi nepoznate marke. Jednostavno, brendovi za koje mi u Evropi i nismo čuli, a automobili izgledaju toliko moderno, futuristički i toliko dobro zapravo. Vozio sam se, uzimao sam taksi, uzimao sam Didi koji je neka vrsta njihovog Ubera. Automobili su dobri, udobni, a nikada čuli za njih nismo. Kada bi to sve došlo u Evropu, mogu tek onda da zamislim histeriju i problem u kom bi se našla evropska autoindustrija. Dalje, šetali smo centrom grada, šetali smo parkovima, ulicama za koje kažem da su zelene, da ja zelenije nisam video. Ali tu je, pored Biserne reke, i Canton Tower, odnosno TV toranj koji je, ako sam dobro razumeo vodiča koji nas je vodio tamo, 4. najviši u svetu, a najviši u Kini. Ne držite me za reč, nisam 100% siguran, ali mislim da je tako. I možete pogledati sada snimke koje smo usnimili odatle. Ja sam se popeo do 450 metara visine, nisam smeo dalje, imam strah od visine, ali kolegi su otišli na sam vrh tornja i zaista je fascinantno šta može da se vidi i kakva je to panorama grada. Delo je stvarno ponekad kao London jer ima tu reku, ja sam se čak i našalio u tom videu, evo Temze, ali stvarno nešto što vredi posjetiti i vidjeti. Put nas je dalje naveo u Shenzhen. To je grad koji je blizu Guangzhoua i tu smo išli autobusom, odnosno shuttle busom. Trebalo je nekih manje od 2 sata. I ako je Guangzhou grad koji je evoluirao u modern grad, Shenzhen je sasvim druga priča. Shenzhen je grad koji je nastao iz čiste vizije. Može se reći i eksperimenta, ali vizije. Pre samo 40 godina to je bilo ribarsko selo. Verovatno ste i čuli tu priču o Shenzhenu. Znači to je bilo ribarsko selo, a sada je to grad od 17 miliona stanovnika, najmoderniji grad u Kini, mogu reći slobodno i u svijetu. Tehnološki
centar sveta gdje su nastale neke od sada najvećih kompanija na svijetu kao što su Huawei, BYD, DJI, pa i mnoge druge. I jednostavno smatra se tehnološkim hubom gdje je startup zajednica toliko razvijena i toliko ima mogućnosti za razvoj novih ideja da jednostavno svi koji žele nešto da postignu dolaze u Shenzhen kako bi razvili svoju ideju i kako bi nastupili na svjetskom tržištu. Ono što karakteriše grad, to je naravno moderna infrastruktura, neboderi, jednostavno ako znate Manhattan sa filmova, pa to je ceo Shenzhen. Ceo Shenzhen je takav. Grad ima savršenu infrastrukturu, sve funkcioniše dobro. Jedna stvar koja nas je fascinirala sve i mene i kolege, to je koliko je taksi jeftin. Grad uopšte nije jeftin, da se razumemo, to je jedan od najskupljih gradova u Kini, ali taksi u gradu je, recimo, koštalo nas je vožnja od 40 minuta, koštala nas je 450 dinara. Baš smo komentarisali i nije nam jasno kako se to ljudima isplati, ali zaista, ukoliko se nađete tamo, slobodno uzmite taksi, cene su, cena vožnje od 40 minuta je po ceni starta u Beogradu. Ali zašto smo bili u Shenzhenu? U Shenzhenu smo bili na poziv kompanije Huawei koja je organizovala ovo naše putovanje i stvarno i ovim putem želim da se zahvalim jer je ovo jedno iskustvo koje stvarno treba doživjeti, naročito kao neko ko se bavi praćenjem tehnologije. To je jednostavno mjesto gdje mora da se ode. I s tim u vezi, naša naredna stanica je bila Huawei Headquarters, odnosno sedište kompanije Huawei u Shenzhenu. Kada to pomislite na zgradu gdje se nalazi sedište kompanije i gdje se nalaze ljudi koji donose odluke. Međutim, to ne može biti dalje od istine. To je ceo jedan deo grada koji je u vlasništvu Huawei. Dakle, to nije jedna zgrada, to nije jedan kampus, to je deo grada gdje su sve Huawei zgrade, centri, ne znam, restorani, kafići, flagship storovi. Znači, ljudi, to je, kako da poredim sa srpskim uslovima, to je jedan Kruševac u Shenzhenu koji je ceo Huawei. Eto, nekako da napravimo neku paralelu. I opet dođete u sedište kompanije Huawei, rekao sam već kolika je to kompanija i koliko je značajna na kineskom, ali i na globalnom nivou. I dočeka vas poruka, dobrodošli prijatelji iz Srbije. Nešto što stvarno je jedan mali, ali lep gest koji ti zaista da osjećaj da si dobrodošao tu i da se ceni to što si ti došao i želiš da preneseš svoje iskustvo sa tog mjesta. Zaista jedan divan gest, kao i celokupno iskustvo u tom prostoru, jedan osjećaj dobrodošlice i prijateljstva pre svega. I tu smo imali priliku da upoznamo Gonga Yuansonga, koji predvodi njihovo odeljenje za pametne nosive uređaje i zdravstvena rešenja. I tu su brojevi počeli da nam govore sami za sebe. Huawei je svetski lider u broju nosivih uređaja koji su aktivni na mesečnom nivou. U pitanju je 118 miliona aktivnih korisnika njihove health aplikacije na mesečnom nivou. Ali ono što me stvarno fasciniralo nije bila suva statistika, iako je i ona impresivna, već je bila sama filozofija koja stoji iza tih proizvoda. Za njih pametni satovi više nisu samo gadgeti za pokazivanje vremena i brojanje koraka. To je nešto mnogo dublje i mnogo šire od toga i oni aktivno rade na tome, a to ću vam pokazati i snimke iz laboratorije koju smo posjetili da vidite na koji način se pristupa razvoju pametnih satova i aplikacije i funkcionalnosti koje će na kraju ponuditi tržištu. To je nešto stvarno fascinantno i za njih su ovi uređaji tihi čuvari našeg zdravlja, koji kroz novu TrueSense platformu prate stanje našeg organizma u realnom vremenu. Naravno, i šalju upozorenja ili podsjetnike da se aktiviramo i da na taj način doprinesemo svom zdravlju. Nedaleko odatle nalazi se i Huawei flagship prodavnica, gdje smo imali priliku da sve te uređaje, pa i neke koji nisu dostupni na našem tržištu, vidimo i doživimo. Ono što je meni na prvu privuklo najviše pažnje je Huawei Pura X Max. To je telefon koji ima široki ekran, preklopni telefon sa širokim ekranom koji se, kada se rasklopi, dobije se tablet u 9:16 aspect ratio, koji vam omogućava da zaista imate, pa možda i najbolje iskustvo gledanja multimedije na nekom uređaju. To je veliki ekran, a kada se savije, dobijete mali kompaktan telefon kojim možete jednom rukom da upravljate veoma lagano. Pogledajte snimke koje sam napravio o tom telefonu i da, od kada je izašao pre, ne znam sad, možda već ima i 6 mjeseci u Kini, to je telefon koji mi zaista privlači veliku pažnju i iskreno se nadam da će uskoro biti dostupan i na globalnom tržištu. Razmišljao sam da kupim i tamo, ali tamo je samo kineska verzija na Harmony OS-u, pa je bilo malo nezgodno i ne mogu da znam
kako bi funkcionisao u Evropi. Zato bit će potrebno malo strpljenja, ali video sam i ljude koji ga koriste tamo i meni to deluje veoma privlačno. Tu odmah pored se nalazio i MateBook Fold Ultimate, računar koji je oduševio celokupnu svetsku javnost. Imali smo prilike da ga vidimo na predstavljanju u Kini, imali smo prilike da ga vidimo u Barceloni na MVC-u ove godine. Doduše ja ne uživo, ali sam ispratio i to je jedan fascinantan uređaj. Kada je sklopljen, deluje kao rokovnik, veličine rokovnika. Kada otvorite, dobijete formu laptopa gdje možete da koristite fizičku tastaturu koja je prilepljena magnetski na taj uređaj. Možete da stavite i regularno koristite kao laptop. Možete čak i da uklonite tu fizičku tastaturu i da pritiskom 10 prstiju na ekran, donji deo ekrana postaje tastatura i ima touchpad i sve regularno, znači opet i dalje koristite u formi laptopa. I treća varijanta je da potpuno otvorite celokupan taj ekran i fizičku tastaturu koristite odvojeno. U tom slučaju dobijate ekran od preko 20 inča i fizičku tastaturu, faktički jedno desktop iskustvo. Uređaj nije jeftin, uređaj je dostupan samo u Kini, opet naravno zbog operativnog sistema, u pitanju je Harmony OS sistem koji globalno i dalje nije dostupan, tako da ovaj uređaj nažalost nećemo vidjeti globalno, ali ko ima priliku da ga vidi i isproba, savjetujem da to uradite, naročito ko je tek entuzijasta. Ovo je jedna vrsta uređaja koja stvarno može da donese mnogo toga korisnog i tu vrstu fleksibilnosti zaista ne nudi ni jedan drugi uređaj. Ali ako ste mislili da se u Huawei flagship store-u sve završava na pametnim satovima, telefonima, računarima, grdno se varate. Najjači utisak od svega su nam ostavili Huawei automobili. I da se razumemo, Huawei svoje automobile ne prodaje pod brendom Huawei, već u saradnji sa proizvođačima ih nudi u više različitih brendova. Jedan koji je ostavio najveći utisak na nas je Maestro S800 model, koji je luksuzni model koji ima u potpunosti autonomnu vožnju. Imali smo prilike da se provozamo tim automobilom u Huawei centru, gdje nas je apsolutno bez ikakve asistencije vozača provozao kroz kvart, parkirao. Neke stvari u tom automobilu su čist luksuz, gdje ajde naravno od masaže sedišta, otvaranja krova do ne znam, same udobnosti i raznih funkcionalnosti koje taj auto nudi. To je jedno neverovatno iskustvo. Ali možete i da istražite malo i sami o tome, znači Maestro S800 je u pitanju i pogledajte kakav je to automobil. Naravno tu su i drugi brendovi koji su objedinjeni kroz Huawei HIM alijansu. Imali smo priliku da vidimo modele poput moćnog Aito M9, jedan sjajan automobil, sportskog Luxeed S7, kao i poslovnog Stelato S9 modela. I Huawei je tu pokazao da ne pravi samo softver, već zaista redefiniše pojam savremene mobilnosti. Mi u Evropi još nismo svesni šta je Huawei i kakvi su to automobili koje oni proizvode. Naravno, tu su i drugi proizvođači u Kini koji stvarno ostavljaju bez daha kad vidite te automobile, ali konkretno Huawei, za koje verovatno dosta nas u Evropi i ne zna da pravi automobile, ima neke neverovatne modele i zaista širok spektar automobila za svakog faktički. Mi smo u tom trenutku dok smo bili u tom flagship store-u vidjeli par porodica sa decom koji su došli najnormalnije da kupuju auto. Cene naravno su neuporedive sa evropskim modelima, nisu to jeftini automobili, ali recimo za 45.000 eura dobijete Aito M9 koji, ljudi, ne znam kako da vam opišem šta je to. Malo izgooglajte, pogledajte, zaista jedan automobil koji je sjajan. Sljedećeg dana stižemo u Dongguan. To je grad od nekih 10 miliona stanovnika. Kako se razbacujemo s ovim milionima, svaki grad je 10 miliona. Suludo, stvarno. I uopšte nemam osjećaj da su ti gradovi toliki, ali jesu. I u Dongguan smo otišli da vidimo dve stvari. A to je Huawei Health Lab i Huawei R&D centar. Obe stvari su na svoj način fascinantne. I hajde da vidimo šta smo tamo vidjeli. Huawei Health Lab se nalazi u modernom parku i ovaj prostor od preko 4600 metara kvadratnih je mjesto gdje nismo gledali uređaje, već način na koji oni nastaju kroz surove naučne eksperimente. Pa smo tako imali priliku da vidimo i komoru koja simulira nadmorske visine i do 6000 metara, gdje se temperature mogu podešavati tako da bi se kalibrisali senzori za merenje kiseonika u krvi. Vidjeli smo mjesto gdje profesionalni sportisti rade testove u beskonačnom bazenu sa promenjivim protokom vode, ogromnu platformu gdje trkače prati 28 infracrvenih kamera sa preciznošću u milimetar.
Dakle, to su mjesta gdje se testiraju funkcionalnosti health aplikacije i gdje se zaista rade neki od najdetaljnijih testova kako bi sve bilo dobro kalibrisano i kako bismo dobili relevantne rezultate na našoj ruci. Često kada gledamo taj pametni sat, deluje kao jedan banalni gadget, ali šta stoji iza toga, koliki rad, koliko istraživanja i testiranja, to je jednostavno nevjerovatno. Stičem utisak da je ovo mnogo kompleksniji uređaj od mobilnog telefona u smislu šta sve prati, šta sve treba da se uradi da bi to praćenje bilo relevantno i tačno. Tako da, evo, od sada imam mnogo veće poštovanje za pametne satove i za cijelu ekipu koja radi pametne satove nego što sam do sada imao. A nedaleko od ovog mjesta nalazi se još jedno fascinantno mjesto u vlasništvu kompanije Huawei. To je R&D centar kompanije, odnosno Oxhorn R&D Campus, koji je pušten u rad 2019. godine. Na ovom putovanju sam bio i ja sa još nekim kolegama koji su dosta iskusniji od mene i koji su već imali prilike da posjete dosta toga kada su u pitanju velike tehnološke kompanije. Ono što je mene iznenadilo nije da sam ja ostao fasciniran, već i da su neki od tih kolega ostali bez teksta kada su ovo vidjeli. U pitanju je mjesto gdje radi preko 30.000 inženjera kompanije Huawei koji rade na razvoju i istraživanju novih tehnologija, tako da je ovo mjesto jedno od najzaštićenijih mjesta i svesno koncipirano na ovaj način da omogući radnicima potpuni fokus na razvoj novih tehnologija, ali i na taj balans sa privatnim životom i jednostavno im omogući prijatno mjesto za rad i fokus na posao. Kako su to postigli, vidite sada. Cijelo mjesto je osmišljeno kao jedan grad ili recimo jedan kompleks sastavljen od 12 sela, odnosno celina, koje su faktički replike nekih evropskih gradova. U kampusu se nalazi i jezero, nalaze se naravno kancelarije, stambene zgrade, biblioteka, restorani, kafići, jednostavno sve što je potrebno jednom gradu nalazi se u ovom Huawei R&D centru. I kada čujete kopije europskih gradova, pomislite da, još jedna kineska jeftina kopija svega. Međutim, kada ste tamo, mnogo drugačiji osjećaj imate i mnogo drugačiju impresiju stvara. To je zaista jedno prijatno mjesto za život, a da ne pričamo za rad. Dakle, ljudi koji rade u raznim laboratorijama, razvojnim centrima i ne znam šta, izađu napolje, čeka ih savršeno zelenilo, jezero, staze za šetnju. Kroz kampus se ne voze automobili, vozi voz. Znači imate voz sa 3 linije koji vozi kroz ceo taj kompleks. Naravno, u pitanju je 12 celina, odnosno 12 sela, gdje jednostavno, ako radite u jednom, možete sednete u voz i odete na drugi. Imate prave železničke stanice. Jednostavno jedno mjesto koje je nas ostavilo bez teksta. Ja dolazim iz Novog Sada. Ovo mjesto je kao Novi Sad. Ogromno je. Mislim, nije kao Novi Sad. Ajde, naravno, Novi Sad ima više stanovnika, ali pazite, ako ima 30.000 stambenih jedinica za radnike koji rade tu, gdje su radnici koji ne žive tu, gdje je sve, mislim, zaista jedna logistički savršeno organizovana celina koja radnicima pruža mogućnost da se fokusiraju na rad i da budu maksimalno produktivni. I pored svega toga što smo vidjeli smo repliku Karlovog mosta na kome se nalazi i bista Nikole Tesle, vidjeli smo dvorce kao iz Pariza, vidjeli smo, svašta smo vidjeli, ali jedna stvar mi je stvarno ostavila jak utisak, a to je biblioteka koja se nalazi u tom centru. Znači Huawei biblioteka koja ima 5 spratova, koja kad uđete unutra vas impresionira. Samo zdanje, sama zgrada, broj knjiga, sve kako to izgleda, kako je to prezentovano, to je sjajno. Napravio sam neke snimke, pa bacite i vi pogled. Da, mi smo obišli tu nekih par tih celina, odnosno sela, izašli iz Huawei centra, krenuli nazad za Shenzhen i nakon nekih 20-ak minuta vožnje naš vodič nam kaže: vidite ove zgrade tamo, to je i dalje Huawei. I onda staneš, gledaš, pa šta je ovo, ljudi?
I definitivno da, nas 6 je bilo iz medija koje prate tehnologiju i sve, nekako pratimo industriju, znamo šta je Huawei, ili sam mislio da znam šta je Huawei, ali kad odem tamo i kad vidim sve to, zaista neke stvari te ostave bez teksta i shvatiš da ne znaš, da znaš površinski i da si tek zagrebao šta je to Huawei i šta predstavlja za Kinu, ali i generalno za svijet i za tehnološku zajednicu. 2019. godine, kada su stupile na snagu sankcije prema ovoj kompaniji, gdje su, većina ljudi je rekla da, Huawei je gotov, pa upravo tada je otvoren taj R&D centar koji je, rekao bih, garancija da Huawei neće propasti. To i vidimo sada, na velika vrata se vraćaju sa nekim uređajima, sa nekim čipovima za koje su svi mislili da ne postoji šansa da ih naprave, ali su ih napravili. Evo sada Huawei Pura 90 Pro Max dolazi sa 5G, prvi telefon nakon 2019. godine koji dolazi sa 5G. Vidimo da ima i Android 16 na tom telefonu. Dakle, neke stvari koje jasno pokazuju da kompanija ne da nije propala, već da joj je ta situacija samo pomogla da se reorganizuje i da sada ima jedan uređaj koji je kompletno napravljen u Kini bez ikakvih stranih delova. Negdje sam pročitao podatak da je kompanija od trenutka uvođenja sankcija zamenila preko 23.000 komponenti koje su bile vezane za strane kompanije svojim komponentama, što daje jednu dugoročnu stabilnost i mogućnost da se razvija na svoj način bez direktne zavisnosti od nekog Trumpa kome ko zna šta će da padne na pamet. I tu se završila naša posjeta Huawei-u, međutim nije se završila naša posjeta Kini i nakon toga obišli smo još par fascinantnih kineskih gradova. Iz mirnog i zelenog Dongguana letimo u Chongqing i tu vas ponovo dočeka šok. Ako su prethodni gradovi bili ogledalo efikasnosti, Chongqing je čista energija i trodimenzionalni futurizam. Mnogi ovaj grad nazivaju najvećim gradom za koji niko nikada nije čuo i zaista mnogo ljudi nikada nije čulo za ovaj grad, ali taj grad će takvu impresiju ostaviti na vas ako odete tamo da ja ne mogu da vam rečima opišem. Ja sam gledao mnogo videa o tom gradu u zadnjih godinu dana, ne znajući da ću otići tamo. Međutim, kada sam se vozio od aerodroma prema gradu, ja sam ostao zatečen. Jednostavno gledaš i pitaš se šta je ovo? Sve je ogromno, sve je preveliko, vidi se da tu živi masa ljudi. Kada izađeš na ulicu da prošetaš, osjeti se energija koja te vozi. Znači šetali smo do 1 sat posle ponoći, otišao da spavam, ustao u, 8 sam izašao da prošetam ujutru, da vidim, da snimim par kadrova. I dalje ista energija, i dalje te vozi, to je neverovatno. Neki spoj tradicionalnog i modernog, znači imate solitere koji su ogromni, koji su Manhattan puta 5, ali imate i sa strana one markete gdje na raznim tezgama se svašta prodaje, sve je šareno, sve je živo, sve je neverovatno. Jedan grad koji je stvarno ostavio najveću impresiju na mene ovako kao grad, ne govorimo o tehnološkim stvarima, naravno tu je Shenzhen nenadmašan, ali grad kao grad je zaista impresivan, a verovatno nikada niste čuli za njega, a on je verovatno najveći grad na svijetu po broju stanovnika. Jedna priča koju treba doživjeti, a evo ja usnimio sam par videa iz tog grada i kroz šetnju i vožnju, pa bacite pogled, jednostavno grad koji vas neće ostaviti ravnodušenim nikako. Ono što treba reći o ovom gradu je da je on izgrađen, da je to planinski grad, da je izgrađen na liticama, gdje vi jednostavno šetate trgom, ulicom i dođete do ograde i vidite da ispod vas se nalazi 20 spratova neke zgrade i gdje se dole opet nalazi neki trg i neka ulica. Kada siđete dole, opet možete da vidite da ima još jedno 15 spratova ispod gdje se nalazi neki trg, neka ulica. Znači neke neverovatne stvari gdje jednostavno to ni u jednom drugom gradu nisam video i ne znam da li postoji. Jednostavno grad je tako sagrađen da se gradi u visinu jer je planinski predeo, a sve je ogromno. I zbog toga imamo te neke neverovatne stvari kada je u pitanju ovaj grad. Također, to je grad gdje
voz prolazi kroz zgradu. Imali ste vjerojatno prilike, ako ste na TikToku, sigurno ste imali prilike u posljednje vrijeme da vidite, jer je nekako postalo popularno, gdje taj voz koji vozi ulazi direktno u stambenu zgradu. Tu se nalazi stanica i to je jedna velika atrakcija gdje masa ljudi dolazi da vidi to, što stvarno jeste nesvakidašnje, da voz prolazi kroz zgradu. Ali da, i to je Chongqing. A šta tek reći kada se noću upale svetla? Imam osjećaj da svaka zgrada svetli, gdje je panorama neverovatna. Tu smo došli i da testiramo novu Pura S90 seriju telefona, jer su prizori zaista neverovatni. Noćna fotografija na telefonima se pokazala sjajna, što možete vidjeti i na fotografijama koje su vam upravo na ekranu. Ali sam grad i sam doživljaj grada uveče, ne znam, evo, procenite sami. Ali doživljaj ne bi bio potpun bez isprobavanja tradicionalnog jela u Chongqingu, koje je hot pot, koje je ljuti hot pot, jer je u Chongqingu sve ljuto. I kad ti kažu da nije ljuto, ti uzmeš, i za nas Evropljane je i to preljuto. Tako da, eto, ja nisam neko ko voli da eksperimentiše sa hranom i nisam neko ko će često da proba nešto novo, ali to sam probao i zaista je jedno lepo iskustvo, da kažem. Sad, što se tiče hrane, ja ne mogu da kažem da mi se sve svidjelo, ali vidim da su kolege fino jeli. I naša posljednja stanica na ovom putovanju bio je grad Chengdu, predstavnica Sichuan provincije u Kini sa 21 milionom stanovnika. I dok su svi prethodni gradovi nekako jurili napred, puni energije, nabijeni, ovaj grad nas je podsjetio na nešto što je možda i najvažnije u životu. Malo usporiti. Ovaj grad definitivno ima neki drugačiji ritam, neku vrstu zen filozofije koja se osjeća u vazduhu. Ovdje možete vidjeti ljude kako u parku rade neke vežbe i stezanja, starije ljude, penzionere, koji stoje u parku i rade neke vežbe i stezanja, borave u tradicionalnim čajđinicama i bilo je to savršeno mjesto da saberemo utiske. Naravno, u ovom gradu sam vidio neki kontrast koji pa jeste karakterističan za Kinu. Naravno, Kina je komunistička zemlja i na glavnom trgu u ovom gradu vidite bistu Mao Tse-tunga, ogromnu, i sve je nekako u komunističkom stilu na tom trgu. Međutim, ispod tog trga se nalazi ogromni tržni centar sa nekim od najluksuznijih brendova današnjice, simbola kapitalizma. Zatim, 50 metara dalje vidite drugi tržni centar koji ima isključivo najskuplje brendove, globalne. Onda nakon toga vidite u narednih 50 metara još dva tržna centra. Tako da taj neki kontrast mi je ostavio onako zanimljiv utisak, gdje jednostavno vidite komunističku zemlju, ali funkcioniše po, rekao bih, kapitalističkim principima. A što nije loše, jer im je omogućilo neverovatan razvoj u posljednjih 40-50 godina. No naravno, Chengdu nije samo to, nije samo shopping, nisu samo tržni centri. Chengdu ima i jedno od najzanimljivijih mjesta za sve turiste, a to je istraživački centar za džinovske pande. Naravno da smo ga posjetili, naravno da sam morao da slikam i da kupim suvenire ćerki tamo, ali da, jedno mjesto koje treba vidjeti. Generalno mene više fasciniraju ove tehnološke stvari i gradovi i doživljaj samog grada nego ovo, ali da, pande jesu zabavne, jesu velike, jesu smiješne, rekao bih i smotane. I da, evo ima par snimaka, vidjet ćete, ali da, jedno lepo mjesto da se malo izdvoji, samo još kad ne bi bilo toliko turista i posjetioca. Ne znam kad je idealno vrijeme da se posjeti taj centar, ali ovo kad smo mi bili, imam utisak da nije idealno vrijeme da se posjeti taj centar, što zbog vrućine, što zbog velikih gužvi. U svakom slučaju, jedno mjesto koje treba posjetiti i vidjeti na koji način je država Kina pokušala, to jest i uspjela, da zaštiti džinovske pande od izumiranja. Od trenutka kada je taj centar otvoren, do sada broj džinovskih pandi je udvostručen i o njima se brine na jedan zaista sjajan način i nema sumnje da će taj projekat biti uspješan jednom kada se bude evaluirao. I za kraj, šta da kažem, ljudi, ja sam pun utisak. Kina me je promijenila i naterala da preispitam svoje poglede na progres. Ono što sam vidio tamo nije samo tehnološka dominacija, već svesna odluka da se tehnologija iskoristi na način da omogući lakši, efikasniji, bolji život ljudima. Imam osjećaj da se tamo tehnologija ne koristi na način kao ovdje da se ljudi otuđe jednih od drugih, već se koristi da se unapredi zdravlje, da se unapredi servisi neki koji, recimo u hotelu, vozim se liftom, otvore se vrata lifta, robot čeka da uđe u lift da ide na drugi sprat da nastavi čišćenje ili da dostavi nešto u sobu u hotelu.
Znači neke praktične stvari, praktična primjena tehnologije koja zaista olakšava život ljudima tamo. Počevši od načina plaćanja svega i svačega pa i na ulici, do prevoza, javnog prevoza, do čišćenja grada, pa čak i policijska služba je dosta robotizovana u Shenzhenu. Znači neke stvari koje stvarno olakšavaju i ubrzavaju život ljudima. Naravno da ne zaboravimo i ekologiju, već sam vam rekao da su ovi neki od najvećih gradova na svijetu tihi, gdje nema izduvnih gasova, gdje sve funkcioniše na neki drugi način, gdje je zelenila na sve strane. Što samo govori da se radi izuzetno planski, izuzetno svesno se upotrebljava najmodernija tehnologija da se unapredi život ljudi. Što se tiče same kompanije Huawei, još jednom da se zahvalim na ovoj prilici da putujem u Kinu, da vidimo i doživimo sve ovo. Za mene lično ovo jeste jedno veliko iskustvo i zaista sam zahvalan na toj prilici. Sama kompanija, iz onoga što sam uspio da vidim, mislim da nema razloga da brine za budućnost i mislim da ćemo svi mi u narednim godinama sve više čuti o Huawei-u i sve više se vratiti onom hajpu oko kompanije koji je bio i do 2019. godine kada je kompanija pretila da postane najveća tehnološka kompanija na svijetu. Ima neke sjajne proizvode, ima jako zdrav i dobar pristup gdje interno razvijaju svoje tehnologije, gdje postavljaju standarde, ne kopiraju druge. Tako da za budućnost kompanije zaista nisam zabrinut. A kako ne mogu da vam prenesem sve impresije sa ovog putovanja, prvo što mogu da vam savjetujem ukoliko ste u prilici, otputujte u Kinu, doživite to drugačije od svega na što smo navikli. U nekim segmentima bolje, u nekim segmentima možda i nije bolje, ali definitivno vredi doživjeti i vidjeti. Grad kao što je Chongqing, mislim da nigde drugo nećete moći da vidite, jednostavno tu energiju i te impresije treba doživjeti. U svakom slučaju možete pogledati i par snimaka koje sam ja uspio da napravim na tom putovanju. Iako je bilo dosta obaveza na samom putovanju, pa nisam uspio da usnimim sve što sam želeo, ali u svakom slučaju mislim da i ovi snimci i slike mogu malo da vam doprinesu da stvorite neku sliku o ovome, a vi nastavite dalje da istražujete, pa i da posjetite Kinu, što da ne. Imamo direktne letove iz Beograda, nemamo vize, malo da se skupi para i eto, nije loša prilika. Hvala vam na gledanju, nadam se da vam je ovaj video bio zanimljiv. Ukoliko jeste, kliknite subscribe da podržite ovaj kanal, da mogu da nastavim da snimam. A mi se vidimo u nekom sljedećem videu ili nekoj sljedećoj recenziji uređaja. Pozdravljam vas, ćao.